Whātalo whatu, Samoa lea tunu pele, o wholofa whātalo whatu, e nei tūrao lea fiafi, o se te swane o whawaponga le po kalame, o le whawhinaunga au talvau po le youth debate, lua awhi lua. Ia pe o nei ai o le karango munmuli ne o tamisanga, pe o nei ai le atu whangaloa. Whātalo whatu fo i le manumal paia o awhi o mare nea fiafi, ia whapea fo i atu o fionga i ali whamsino, o lo whatau te ingal tātou whawhinaunga i le nei tausanga. Ia pe o nei ai le sui o le tātou o le tasi o lango o le tātou por kalame, le sui o le ofisa o whainga palota, le tamaitai i a whawhitai, whaoletane, pa au, e wapea le sunga le whaiaonga, ia muripola, mose tuafoe, ia ma le sunga le ni whaiwheau o le whaurulunga fo le tātou TV e whakasa le sunga ia le efu pule. O le nei a fiafi le tātou whawhinaunga, o lea ua mai ai le autalvau, mai masina, le whakasa masina, o le tūle la tū te langolangoina, le tātou whinaunga le nea fiafi, ia ma le autalvau le whakasa ta le whanga, o le tūle la tū te ina, le tātou whawhinaunga le nea fiafi. Ai ria watua le autua le tātou e mune atu le ngang whawhtai tele, i langolango le tātou por kalame, un whaio na uinatu, pe i nei le company el SAP, o le ofisa o whainga pārota, whapele Samoa Rentals, whapea ma le langolang sua, al mtanga luenga soi fua maloloina, le vaenga o dātou whātā waina, le swasu sortina, ia ma le whale leo Grace, Hair Salon, whitai malo o toi langolango. O le autu o le tātou whawhinaunga le neia e whapea, e sili le poto māsani nai lo le poto awa oina. Whai mai le whinaua le autalawau masina o lātou te langolangoina, e sili le poto māsani. Ia e whamai foi, le au tarawau a tālewhanga, o latu te e le tātou manato o tu le ai e sili le poto a oina. Ia, ma le nganga whaalolo tu atu nea wanoa, i sunga i taitai, ia wā latu forsanga, ia ma le amataina o le tātou whawhinaunga, ma lo whaalolo. E whasanga e o mata i maunga, e o mai ailo fisosoani. O te moai whatalo whatu i lau whamasino, e maisele ma manu e nofo au tarawau, wa mōri mawina nei whamoi mo tāua. A o lei whaia se manatu i le autu, e mua o na whairoa le mato vaenga, o le autalvau nei mai masina, o au o tupua paulo, o lo uso o lo soai, o le sunga ia pālato tongia, maltamaitai a taupisi. Ma tau te lango ina le autu, e sili le poto masandi, nai lo le poto au ina. O le mea lava le tasi, o lo matua turi matai e le autu, o lo whamatala ina e le upusili, o na whapela o le whesili. Ai se a e sili ai le poto masani, nai lo le poto au ina. E leo whapea mai le autu, le whaaleanga ina le manatu autu, o le poto au ina. Ai ole manatu au tu e sili le poto masani, na ilo le poto au ina. Mo le sila fia, o le poto masani, o to mai maanga vaa, e au ina mai le si o manga, ma so sai ete o lo soifua ma o lai, e o lava i ngā luenga, o lo ngā lue ai. O le poto masani, e maua mai i mea e masani ai, le whaalongo ma le vaai. Ua masani ia i tuai ngā to mai i maanga vaa. A ua e pai ai, ma tango iai, ma whaatino. O lono winga, o le poto masani, e le tau walu i se whale haonga e au ai. Ai lava o le mea lea e tau o le poto maufua. E te maua mai loa whai, e i loa whaatino, e lo fau mai lo fua pe atu ato yai lo ma fau ma lo loto ai ale poto ina uso ale ai sa tupe tele maua ale sa ili mal filinga tele maua ale fa maoni foi tele pali. E tolu ani manatu au tu, e mātou te whamatala i nai,
le aunga ma le whaamoemoe, e mātou te langolango ina ai le manatu au tū, sili poto māsani. Mua, poto māsani, oa poto māsani. Lua, poto māsani ma le teknolosi. Tolu, o le sao le poto māsani. O le au tautala i manatu mua. O le uso ia pālako, o le a whailoa atu le manatu luna lua. Ma le tamaitai a tau pisi i le manatu lona toru. Manatu mua, wa poto māsani. O le poto māsani e a o ina i tangata umma. E o lava i e umia whailonga maulunga mai universite. Whataitainga, mua, tofi paribia. E anga waa uma i tangata umma. E o lava i tangata e umia whailonga maulunga. Ai ale anga lau taitainga. Male fua tau. Leadership and management. I lea o ngā. Aole fesili, o whea te maua mai ai le good leadership, ma le good management. O whea, e maua mai le poto māsani. Le poto na maua mai le vaai, ma le whaalongo, a tua a, ma mātua o. Lua, ai ale whakamuta. Ua whia ni whanau, e awa o ina mai le taumuri isi kamuta. E ale ni sinia. Ua whia ni whanau, ua maua to mai, e au noa male o ina whaptoa. Ai ai la tau i ngaluenga whaetisi. Ua whia ni whanau o la tau loa lea to mai ma leanga vaa. Ioi, na fua mai le vai, whaalongo, whaatinu. Ai whape whea le alu i luma o le whaatinonga o to mai ma nga vaa. A i la tau o ina whaptoa. O le upumoni. Po le a lava lua o ina i to mai. Ai ale ai, le lava lava ai ma lau whaalongo i whaatino ai. O lava lea e whamatala ai, le leanga vaa o lau poto, o le le ai o sau to mai masani. Maftai. Hello. E nau whaafonga i le poto masani. Ai o le atu watu lea wanoa. I se tali mai a tale whanga. Ia, pe sili le poto masani. I lo le poto a oina. Lo whalo lava. Patalofa atu lau o Faamisino. O leo talavou le nea tae whanga. O mātou sauni, e matua te leo tū, ma le langolango ina. Wau, o whaafitai tuli. O le tu whine rau so, o meli tuli masua, e marsuilon tolu, tangielu masani. Ai la tu sao tu loa. Au ngole ne afiafi. Au tu e sili le poto masani. I lo le poto a oina. Mua. E matua mātou te ena. Ma le langolango ina. Le nei au tu. O le opula tunu. Seu le manu. Ai tanga i le ngalu. E iai lo mātou manatu. Ua matua tau whatau wa ina. Matou mawalalo ina. E le nei au tū. Ngaluenga whita mātua. Whai au. Whai a onga. Le mālo. Ai mai seo tua a. O tofa wha mai tia sa. Masa ili mālo. A wase manuia. O le whanau. Ili lumanai. Lua, a whaila o le asiri le poto masani. Ai se a lava e ave i whanau leao. Ai se a o le ave i whanau leao. Ai se a whamarusia ai e malo au whatasi i UNESCO. Le ai ata tau o le whanau e ta tau o na alu leao. O lele level tau sanga na pasi ai el palemena le tula fono. Fa malusia le ave tameti la onga.
compulsory education at 2009. Olo na winga. Olo nau mafata ua ele lalo langi. Tau na atola o ina o tangata uma. Ele tango fie. Le fatu pe ino fisa soani mai fafu. Awale fale leo a onga tono Samoa. Tolu. Sosta nakta lava soifua. E tatau o nao au ina leilon to mai whawai. Basic skills. A whai o le poto maasani. E le mana umia fuale lei. Ma wha atino vaenga tele. O le soifuanga au ina. O le ale tuaenga soifuanga au ina. O lo tātou wolai. E le so tainga. O nai whale tonu tusi. Ma le whaitau tusi. E le foi le whao popo. Ma le tō esi. O vaenga mo mia nei. O lo tātou soifuanga. Ia so whai so. Whate tainga. Alu atu e whali whatau. Le mau tonu na mawhau. I le tupele alu whatau. Ma le sui le lato e mai. E whaingo fia na lo fia whapita auli. Ma vai vainga. O le olanga. Wha. Asa ili tō whinga marurunga o le malo. Pa o tātou tai. E anga waa se tangata le aini whailonga. Ai wha moe i luna poto maasani. E le ai. E le anga waa le tangata. Awa o lewa ele pepa tau sanga mai le PSC. E iai vaenga whapena. Awa foi e iai to mai. Manga waa mo mia. Bo ngaruenga esi. Ele mna mia ini. Ele no mia ini ni beta wao fatau lotu. Awa ele tai me ngalo ai. Pa te tainga. O le tangata poto masani. O tele na ma naia fale na te whaia. Ai peitai. E tau ona alu le aunga. Ia maua le poto au ina. Paptai. Malo paptai. Ia, ele whaingo fia. Ele whaingo fia tātou whawhinaunga o iai nei. E pe anu whai atu Samoa. Pa masino lava oe. O manatu malangona o le whanau nei. Ia, a tonu ilo lato manatu ia ea no le tūlanga o iai te au tū. Ia wau mai le tātou whawhinaunga nei a fiafi. Ia la atu atu lewa no le suino lua. A le au talawau le whakasa mai maasina. Ia, mosa na sao ho i le lato whawhinaunga. Aftai moro ua wanoa. Ai au tele i tala noa i le manatu lona lua pe sa fulfona i natu le matu te tai. Lua ni nei vaenga o te fia tali atu ia i saunoanga te tai e li tu te. O le fesilia le te tai e li tu te e ICA e alai ona ave whanau le aonga. O le tūla fono lo au ina mai e le tai tai e li tu te na mafua o na whai. Ina ua langona le leo mātua, ua le lava le tupe, e wha atupe ina ai le pili o whanau a onga. Le sasa uno le matu taitai, uso a le lava lau tupe, e le mawhai o na wha ua wina lo tamu whai le tūtau le awa onga. Tangata whai longa, tusia palai, o te talitonu, o lo tupu, mai o lo tupu. A fionga i whamsino, mato e o te tonu, tātou sa whai le poa te whātata no ino interview o awa noa te tasi. O le fesili mauti noa o lo i tonu o fesili o interviews. E iai so poto masani i le whāti no ina o nenga luenga. O le mea lo tupu tono matanga luenga le malo i temi nei ma matanga luenga tumooti. O lo iai le tangata ua se fulu tau sanga a ngā i le lua se fulu. O lo whainga luenga e au noa ma se tusi pasi o le nei matafa yoi. Ai o le matafa yoi o lo whao ngā ina ai, ma umi ai o na taitaina lana karia o le poto masani. Uso au al whaseina oe e le leanga al poto masani. Poto masani ma le wha teknolosi. Ua le masino le mawa e ma le maualunga o le wha teknolosi nei ona po. Ua le ngata i le tūtau whe malangai. E wha pia fo i le tūtau so ta inga.
Ma o se tu le tatu lalolangi le nei ona po tasi o lona. Walu luma le poto au ina. Ai walu luma. Ma le tele o whaafita auli o lo tutupu. Ma whausia mai ai. Ona o le poto au ina. Teknolosi malona whaamue. Technology and its purpose. O le to mai o mawhai o na whaatino ma mawhai ei o na whaawhai ngofia le ati na e o le lalolangi. O le ata mai o maua mai le poto o ina, mai le taimi ina ia whausia le lalolangi. Isi au wala whai ngofia, ai mai se o lon tamau a inga petai. O le tupu tele pea o le ato mai. O atu ai le lalolangi whausia o mea uasili o na whaina ai le lalolangi. A whaina lon sisi o manga, a whaina lon lumanai. O te taofi talwhanga mantafi nau. Ua lava lea e tau mai a te tatu. Le matua au ngā piu. O ila atou o iai ia to mai. O se poto māsani. E whaatino ai ia ngā luenga. Pino le manatu. Ua whamauina sai en tisi la whaino le afu le la. Ona o kasa ona i whale ngausi o loa. Ba ngausi mea. O le whaino le afu le la. Ua whaatupula ia ai le vevela o le la. Mao atu ai ele ngata ile le morsi o manga morso i fuanga o tangata. O mea ola o fonga ele. Atu ai marisami. Ua atu ai fo ina liu suava ile polo i matu. Ma vea maala ua si iti ai le suava i po o le suasami. Ma ua faa solo ai ina lo fia ai lo tatou motu maua lalo. O lo tatou vasa Pasifika. Ai ale a whaina o le tamau a inga lalang. Ta lofa. Ana le whaalia lia lau poto o ina e ala i le sao o le ata mai wha a teknolosi. Se manu e le a whaina wha a pea lo tatou lalang. Ai a se o tatou watunu. O ma whai ea e le poto o ina o na fo ia le tangutaa o soifuang. Wani. Ale le ua to e fo i apo mamana ia. Ngā luenga nai whai whatoanga, ma le au whai vai tono le atunu. O le poto sa maua mai i le vaai, ma le whaalongo. E ui ai so tātou poto na maua mai i le vaai ma le whaalongo. Ai o lo ola soifua malolo ina ai o tātou a inga, mea ola e o lava i o sami. Ua moni ai upo le poto. E sili si fasi me ai wa mang. A o iai le file mu. Ai le anga le fale o lo tumu i manu ua fasia. A o iai le misa. Whaftai mo na mnoa. Malo, whaftai. Ia, o na atua tunola wa noa i le suia. Na tai le whanga. Ia, o le asa na tari. E le potoa o ina leo wa whina mai ai. Ia masina. O le fesili fia tu ina atu. E whawhewheo na maua lau tupe. Pe ale ai sa unga luenga, ona ele i iu lau maunga. Tā lofa i le meo la o iai tātou. Pe a whai o le poto māsani, lea wa manatu, e sili i le poto au ina. O le tangi al pu mate, ma ai i toi ale iane lo sa wa tuai. Ma ai nei toi tangi fo vi wa le vao ene li. O la matau finau, e matuate ena le autu, matau te le talia ina. Ma to te le talia ina, o le tabi linga lalolangi le wa iai. O fa solo nga iluma. Lona sawa, ai le alu nga itua, e le stato tupe ma wai. Mua. E mawhai ona tupu tono a inga manu. Le fati nonga lea ale matai, ma lona poto maasani. E fai ma se e tau wane ai. E iei tai me wha langolango aila na tō whai le isi matai, ona au mai loa lea, mua le lei. E iei tai me wafai eila na poto, whai to atasi, e pule lava ia i mea tō tino alona a inga. O lona lea poto maasani. E ae na te le nga whatauli maina, o na wha mawina i lalo. Nga wha ma mea sina alona a inga, a wafa nau ma luma nai. Lua, o le whati no ino ati na eti tele on tātou malu, o lea wa iei lava tātou whanau, ua i umai ma wha ailunga,
E mawhai e ona lātou whai a ngā ruenga ia. O lona winga, o ina le lei o tātou tangata. O le whaatupura ia fo i lea o le alu i luma, o lona tamau a inga. A wafo i wāta mamai, ma songa tangata e whai me le lei mo le atunu. Whātaita inga, ua tele kon karate whauwhale, ua tele kon karate whai awala. O a tātou o longa osi, ua mawhai on awina i whafo. Manaturo na tolu. O tūlanga soifua malolo ina o se atunu, se a inga, po se nuu foi. E ngā lulu e whaatasi le ola awa o ina le lei, ma le soifua malolo ina. Soifua manuia o tangata lautele. Whai maina isi upu. A healthy nation is a wealthy nation. E mawhai foi o na whaapea. A wealthy nation is a healthy nation. A a o ina le lei o tātou tangata. O le ama whai ona te e atu I wha mai pipisi, e pei ona lo fia ino tātou lalo langi le nei vai tau. Whātaita inga. O le HIV/AIDS, cancer, ma I afi se itulou, ma le COVID-19 fulma le iwa, e pei ona pipisi nei. O le sa uala leo le mātou tau mawhai atu, e tū nā poto māsani, ai o tātou mulu au foi, ma o lo olo pito waa whaatasi, mo le manuia o tupulanga, lalo wa o so tātou watu nuu. Tupulanga tala bou, o le tua lalo le nā tae whanga. Ia a o ina le leilo mā whau, e whai ei au whai unga le lei, a wale te e atu I nei wha mai oti, ma le pui ina o lo soifua ma lo ina. O tātou o poutu toa, o le ati nā ina o tātou a inga nu, ma le e ka le sia. Ma ai tātou ina I whai le poto māsani, to e au tango atu wa le ai. Ma ai le ito e otolo puno, mo tō timunga. Ma nā to e wha. O le toa tele o le au le whai ngaluenga, unemployment. Le mawani ngaluenga le lei. Ona na o le poto māsani, e le lei ai, e pei ona tala noa mai ai lei tū lea. Whātaita inga, ngaluenga wha abai taimi. A umalawa le taimina malangai, ona foi mai foi lea mālolo. O le fesili. Ai se hawa sa ili ai ni ngaluenga. Mati ngā inga tuai fua, ta ngata alo ua maua le poto awa uina, e tau su e awa noa whai ngā luenga. Ai o atu na o mea matanga e whai atunu olo o ngā lurue ai. Wa tau walea sa moa. O le poto māsani. O le poto māsani lava lea e a leio na tū lai mai nei wa ainga wha noa noa. So manatu muli. O le poto māsani. Lea ua te leito ri ngā tū la fono e wha atino. O le tele so li ngatu la fono ne ia ia e mai. O tangata ele ia o awina le lei. E se asa lava ona mōlia se tangata poto mata mai. I nei so li ngatu la fono. E pei o fasio tangata. Toso teine. O le pule le uma maisi. O le manatu mawalunga. Ia a o awina le lei o tātou tangata. Ina ia tineia nei whawhitauli. Ma nei so li ngatu la fono matanga. Ia a o awina le lei foi ma whau tina. I awala e puipuia, ma tau sia lele iei whanau, ma I awhianga I tau wanga matanga, ai mai se lava I whanau teini. Awala tō manga mo e puaponga tia, Samoa Victim Support, o lo tumu yunga li ila iti, ele I uman ya unga, lona winga, o le tasi lea whaafita auli, o le poto masani. O le lava le awa wino le mawhauwhau, ai oso whaile tō alua, sungai, so le, e ta tau na o wina le leilo mawhauwhau, ia wala ma meto tia. E fo o iei whawhi tau li tau unungali. Ia e lava ta pena mai lava ta auso. E whailo to lua, ai le o lo wha moe moe lo poto masani. Lo poto masani, e wa ai em whai. E na o le matafula, ma le urutai se tu lo, e maua ai. Awale nau nau I le ia, ai mau ai le upenga. Ua vave ona whaafai ngā luenga whanau, ona whai mai wa iai le poto māsani. Ai ngalo ai, e tutupu wai whaafita auli, ma le tele o whaalawe. O le afuanga le nā, o le te ena ele nei tu o le autu, whaamole mole. Ala maia, wa ao Samoa, lea wa Samoa la laa. Whai mai le tasi, tai longlongo au Afrika I saute, o Nelson Mandela. O a onga, o lea upenga sili lea ona matautia, e mawhai on tātou whai eini suinga le lei, I lo tātou lalolangi. I lo na wha Peritania. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. Wha
Alo aftai ia wa o fainga ta lava fina ngai le va o le poto masani ia ma le poto oina o le lau ne la tuinatu le suilon tolu mai le autoro le fakasama asina ia o sona sau tono le tatu fa finanga na e fasili pe fa fea ale isa nga luenga o fe mau mai sa kupe elenga se fasi pepe e mau ai se kupe ai ale fai valo filima ia tonga siapo tanua ole matso manatsi lon tolu ole sa ole potso masani e te sau masa atso pe o fa pe atu ana le ai le sa ole potso masani ele vave masa sa ole atina o tsama ai ngai nu mafia ngai tua se o tsa famanino ai tu e lu ole potso masani mua ole tangata o ina ai wa tele atu lona sila fiel ngalue ngolo ngalue ai ile umi ona ngalue va ai fa longo ma fatino awa pole ala le tele male ma o la o ina firi ai le se fatinonga practical ele ma fai ona ma se potso masani lua ole tangata ele ya o ina ile so mai ai wa ma fai ona ya maua mai lo fatino le so mai e ala il fa longo va ai a o inai ma fatino ma o tsa o fi ole winga le o lo mato ma tsa lango la o ino le atu e sili le potso masani na ilo le potso o ina ioe e tsa o na sili awa ale lava lo potso masani i mala ese o to mai manga va o lo tonga lue ai ole upu moni ole ale ma fai ona o sia le famo e mo o ia fe au ma faiva ele ole potso masani ele ma wai lo falangi ngai tofi matiute sama se mango sau sai se potso fili sai se angava le potso malanga va ale ma le potso masani le sa fili ya Samoa ilo na ulu ai palemene le au fai to fama le au fai folo lo walango mai tia sa le fa pe ai fa mau nga mai le official fono ole valus full pasene o sui ole palemene o Samoa ona itua ele lava sola toa o ina ele ai foi ni ola so fai longa mawa lunga pe tai ola so fa ma le potso fa fai nu le fai ainga le ma fai ola tu le na le paule na le potso ma langa va ana la so fa so tai na mai ai sa o sa mo ila matanga sila ne la sina ina ola sinu la tele so la va ale so va ai ni fa le sa mo ma ni fa le o ilo ta so o tinu ai pe a foi le sa le tina ino ai ngai fa le fa ona pone ma pitanga no foi o matua mautu lava a ole fisili o ai na faia e na ni ka mutsa na o ina fa pitso na la so faia ele ai le ai lava a ole sa tele le o na ka mutsa na mau ele potso masani o le nga te ina sa ai le tina e a sile ai foi ona nga fatia ina ai nga ona tsongi ai asa vale afima wila afi o tele ina fai langi fa la nga matua a o umia tsu sinsinia a o ma fai lava fa na o manisi fai nga luenga ona fa o ina nga luenga ona o lava lo la tso potso masani o ma fai ele tise el potso masani ele ia o nga ile tso mai ona ia wa ina fa le a inga olona winga o ma tua tele mama walunga mo mi ai noi la tso nei ilo sa tso si o manga awa o sa la tina e nga fatia ona tsongi ai matua au sia foi ai nga umo sanga le mula o tele la tinu ma tele o sa potso masani le o fata we ina el malo ya le matanga luengo pisinisi ala manuia malepa am seal le avati tsono la tsone o fai nga luenga ma fatina el potso masani e ala il por calame o la pelenkisi apprenticeship o fama mo le por calame al malo e tu sai mas fatsa tsono anga male sui office silio le masanga luenga o le anga lava le masanga luenga mal malo ina ia fa nga ina tsoma ss mai ia umia e la so ile potso masani e ala ile umia le o se si pasifa maonia la tso tsa ave ina pe am fa wa pe ona la tso nga lue e o normal tso ia fa ina masai sai tia ia inga o tu la fono ai si masanga luenga al malo fa sai
Malo whaptai, ia ole awanoa mule, tui nātui le sui a tailwhang. Yo tono te vai atu si tai a masina o mea whapene mo matu masani iai whaftai mo lawa noa e sungai whamsino o te tūlai atu langolango ina tato nunga ala mātou team e sili le potoa o ina e sili lava le potoa o ina mātou te e la i le poto masani ona i tūla nei o le poto masani e whawhainga tā, ona whaonga te kona losi, whaona po nei. E pei o penga te whailangi, whātaita inga. Computer, internet, por kokoro. Ta ilo iei ailonga e masani e. E maafua lea tūlanga, masina, o le le ai o se malama o ina. Lona lua, o le si tū, e tele na whaatino ngaruenga, ma le masarusalu, ma le mau mulimuli, a tatou vaai i le vaitau nei. A au noa ma se whailonga, mai a onga mawarurunga. O le a whawhangata, o na maua se ngaruenga e tutongi le lei. O le itula nei o te whai atuai, masina, e sili le poto a oina, na ilo o le poto masani. Points mua la lea. O le poto a oina, e pei o se kelu, e wha mau ina ai wha mtalanga, a wase wha malamalama ina o se mata upu. Wha taita inga, o le laua i tele o lou malamalama, i se mata upu e wha whaingofi ai o na e whaitau, wha longo malamalama, ma teu whare mawhau se information e winga i so o se mata upu. Maulo na lua, o le poto a oina, e te whai ai se whatinonga, ma le mautinoa e au noa ma se masarusalu. E whamatala ina whapea, a toe whauwina e se insinia e umia le malamalama, ma le poto o ina le afio se tāwali. E whai lava ma le mautinoa, toe maa e alelei e au noa ma se whale tonu. Maulo na tolu, a tātou toe maa natu la. I taimia o tātou la iti, whai a onga mua, e a mata mai tutono a inga. Ina i o tātou mātua, e pei o le lālea upu mai le tusipa ia o whata oto, ma tā upu e lua sifuma lua, whai upu e ono. A oa i le tama e tusa maona ala, a matua, i le to i te ese ai. O nei ulua i awa inga, e whaapea, o aina whaia oe, o ailo whaola, o aina tāre papa, a ato e whane i ipu. Ia ma so on and so on. Whataita inga, maula na wha. O le poto o ina, e te malama ai i le mea moni, ma ua maea o na wha moni. E moni rea mea. Whataita inga, o tustu singa po whamtalanga e winga i le masina, lea i le po, masina i le po, ai leo masina o tau. O talaanga mai le au waa o Amerika, lea sa iai se tasi na avea, ma ulua i tangata, e tū vai i lunga o le masina. I le aso luas fu tasi o iulai, tasi iwa o noiva. O lona suafa, Neil Armstrong. E le tau tangtana i mai masina, Neil Armstrong. Maulo na ono, o le poto o ina, e le eiso na ngata anga. E langolango ina lea mau e whaapea. I mata upu sa e le iloa na nafi. Ua avea le poto o ina. E te malama ai nei, whataita inga. Sa ofai tau i le Samoa Observer Online na nafi. Se ulua i tala e winga i le vaa ala tātou malo o le foto Samoa. Na whaapea. O na wha mautinoa ina e tasi o minista o le ahea ina le neiva e Amerika Samoa mo fe malanga ina i manua. A ware whatino ina o ati inae. Mauro na fitu. O le poto ao ina e sosoani i fofo ina o ni whawhita uli. Po o ni whawhita uli whafua sei. A wā ua i eitus tu singa wha maonia
e langolango ai nei fofo. A tonu e to atele. O tātou ua silafia. Le tusi lea ua whaingo o le menu. Tusi lea whaingo o le menu. O le nei tusi, e pei se ta iala e fofo ina ai whawhita au tupu. E tele na sau whātasi i to tonu o sau TV fou, masini tā mea fou. Po o sau laptop foi. Ai ei se vaenga e whale tonu o nei masini. Mai i lou malama whaar poto a o ina. E te whai tau wai. Ma whao ngā ina le nei tusi. E te whaatino ina aise fofo a wase whawhita auli. Whawhitai. Ia, o le whaawawurina pēr le tātou whawhinaunga i le wā o le poto masani ma le poto aoina. Ia, o le awanoa e tuitu nātu i le tai o le autalvou mai masina. E tāo whae ei o lātou manatu fwoi mō lātou langona. E sanga wha mautu ina ina lātou whinau e sili le poto masani na ilo le poto aoina. O le whaalola. Aolei, nao whaina ia, manatu malangona na matu vaenga, e mua na utali vaenga lea. Lea nta ua mai mafua so tu la fonu, faseu tangata ma, una mafua poto masani. Ai va fea au tu tai o ratu nu ulena, ave tai te whaingata. Na alfua i le vai. Lua, te tungorosi lea nta ua e suiron tolu lea. Na lau fua i tamiti la itile. Na o miau. Na le o i sa eu i telefoni nutua o la tu. Na le fua. Wa vave la re o i runga le miau. E tuai na onga. Poto masani. E matua lango ina o poto masani. E manato lea wa mautu atu se vaivainga o le nei tu e tusa o le tawhinaunga. Le a uso talavou mai talfanga. O te tā ofi, o le a e maua nei le poto, pe a e wha o mai o poto, e wha poto i nai oi. A o le tama e tusa mo nala, a wā matua e le toi te e se ai. A lava lau wa ai, lava lau wha alongo, ma lava lau wha o mai, e ma whai lava na e savali alon manuia. Wala yan savari ita vita tamatiti e peu. Wala lustai mal falongo. O la tangunga. Fai matupu o nu o le tua. A fea na o nga yes lau so o Yesu. O fea. Ele ia o nga. Ai na fatua o nga ina ua vaai ma faalongo i va venga ma mea na fai e Yesu. O le poto lea na lato maua mai. A lea na whaauau wai ngā ruenga tā lai. Ina ua fio Yesu le langi. Whai mai le poto. O lea sa ili ia maua le poto o le whaiva leanga lea. O tuina mai i tangata i ne ti ngā ai. O wai mana tua le tangata poto. Po o le vale e whavau. O wau meu e nei whatau vaa. Whatau vaa ala vaia ai al matangi. O a fionga i whamasino. Le paia au talvou. E mautu lava lo mātou tā ofi. Mātou te langonango ina, sili poto māsani. Nai lol poto o ina. Whamangalo so mātou se, so mātou vaivai, maru ave fale. O mātou langona ma vaivainga, mo mātou manatu ia. E le whapea o whetalai atu Yesu ia te utou. Soifua mai amanuia. Ia, o le awanoa mo le tai o le sunga le tai, o le autalvou le whakasa mai tai whanga. Whawhitai atu lawa ia masina. Halua whatotoa. Education is the key to success. O lona winga. Wa onga re ti lea. O whaitotoa o manuia. O tale tu alfesili lea masina. Pe vape i tai o ratunu. O le poto lea wa whai al tai ratunu. Ua le eis whautauta. Lea wa tale tu hai. A le poto awa ina. E iai le whautauta. Ioe. O le whamautu ina. Le matou mau.
Mātou te te ena ai, ma le langolangoina. Le mau le whamai le tūlea, e siri le poto māsani, nei le poto auina. Sa i oi Solomon nei le atua, o le tau whaifi au. Ina ia maua le poto, e au auina ai lo nu. Ana tali le atua. Na tali le atua le ai oi Solomona, e maua le poto, e au auina ai lo nu. O le fatu mauina ai lo matou te te atu. E le sili le poto masani na le poto auina. O le nā fausia mau, e tele o vaenga, e langolongo ina ele matou te ena o le au tū. Whai maile si te malo le matou nu. A whai e te ave se hia i se tangata, e whawhanga, i le aso e tasi. E toi fia ai. Ai au ina tangata ia i loa whangota. O le ai lea mo lumana i a te hia. Ai alo wingona le whatalainga Yesu, il whawhina i le vai eli. O lo saul tusa i oane wha, o lo whai pasuma tolu masuma wha. O le vai e tau mai ina. E te toi fia inu. A o le vai o te avatu e te oi. E te le toi fia inu lava e o le whavau. Le mea le mato te whato i masina. E le sili le poto masani. Nai lo le poto au ina. Haftai. Ya, ma lo whaftai, te longa leo tātou o mai siui o le tātou whawhinaua. Ia e tu sai ma le sili o le poto masani nai lo le poto au ina. Ia o le avanoni o la atu i sungari whamsino. Ia wafu iso la tu sao. Ia po se mo naif so soani foi. Ia o wal tātou au whawhinau. Ia ma le nganga whaanoano. O te langono se tasine o whawhinau ngai e au pitilio na whaingatau na whamasino. E mawa e fwoi ma ia le whaalinga o whina ngalo ma manatu. Ai o le au tala noa tu lawa i tatu sources po o mea ia mai whaamaoninga. Leo whai mai o mawalunga le rate of unemployment. Po o mawalunga le pasene o ilato e le whainga luenga. Leo ta ua mai po whena sa wai lea whaamatalanga. Ma na ia lai maua i o le Central Bank po le male statistics. Le vona tau no fa pe o le telo tanto tu la fono le sol tu la fono e le isolato formal education po la o in le e le o mai foi po fele au mai e le tato info le ma te mana o mia la van fa maoninga i em faiona fa maonia e le oni tala vo ie tu fa longo tato fa longo ai o mea moni o le tele yo ta o tau e tala noel pulena tala noel pulena e ta o mai lau tala noel pulena e tele ta ele i lava fo lau ta pena speaker lua o le masina ma nai yo lau breaking mai le amatanga na o mai o ngat tonu lo no winga na ngata e nai o ngat tonu le lo i loa le o lau mtala na amata mai lo nga tonu wa amata na e to ai wa amata fo na e faitau ma e la unga pula ma i mau o tu ai nga me ni ia e contribute o mai tonu le failure ma le manuia o lo to fainga o le lena sa no at fo ile sunga ile Faamisionare atai mai mausi points ale speaker one ele wale faya al man na yo points le tau tira toi ai se a la fo wale lava le taimi ona ele I lava se practice vai fa akala po ala yai anu la unga I luma taimi a mai le stanga taimi ala taimi mai mau points e wale o yai le fai ona ole si
fa mo le a fai o le fesili e te longo e te alo e fea ai ele mpena pe e te alo e fea that's a sentence o le foi upuna mo to alua tanga tai o sau no mai e te tau le nan o fatwa le international leo alu lunga sa wilalo pe ya le sau le engale ya oko ka ka lunga kai fo mai ma na ye la tava ai le scenery o tai fa pena po ila le fa lunga ma to vom sino e au mai le fe au fenga wia ingo lo si ufonga ai lo tava ya e te tau na facility points ai la wa mai o fa foi upu wale mo tele ila le ano tonu le yo se tsoni la titina ai fa ftai tele la tele fanga masina ko e tafalto fa fina un nefia ya ftai malo ia li finau malo multa longa le fausia le sau nga mulpola ele faingo fie le tatou ta longa le pe ona yai o mafau lava au tele lo pole ulutala pole meo le tele manatu i tatou fa finau nga manaya le folasanga le tulangolango amata mai lava le taitai mana le fatatianga tula ilo le taitai fatatia le ulutala au mai le winga le ulutala fa asino mai ai le tapenanga tau mai lava ile sui lona tolu fata auto mai lave ai loia me o le nganu o tatou o le tofa le moi o te langona mo tonu ai na le tau tonga o le poto masani e wai pe o tatou Samoa e fa pe e a onga i fale o matai tatou te o ya onga i fale o matai mana ia pe ana fa pele tu lango i so manatu ona ia taimi wa alu ali finaunga o pe e tau fese e tai langona ia dai pe la le me vanga muli se fa tai inga fa tu lautala i le upenga fa ngota i so manatu ma so langona e mafaina e poto masani le tu tau fa ngota tau mai vanga na ai ana fa pe e fa ta auto fo yo to le o le mafuanga fo ile le ala ona sili le poto au ina le poto masani ona e tau fa ma oti la ititi ya le finau te langona le tu lango e ana to se e fo fa tu spa ia matua tu le mai ia wa te langona Yesu e longa onga se fale na ona se on tamaka muta ma lo se fo le finau ia ole te langona na finau mai le tu te le ngata ile poto o ina e maua lo fa longa e te alu ia tunu me mau e te aonga fa lau tele lo si la fia ma lo iloa va nga fa pena e ma fa ye ona foi le lau tele me ta upuma tawanga i tonu wa ye te mi wo tau fa longo ilo wa fa longo wo tau fese ta ia fa ta inga ia ma ta upu au tu o finau ale ne ia fiafi lo na te lenga ia ma lo fa tai mo finau pe ana fa ya tu ia sa na tu mo pola te au foi se manatu le fa ngo fi ia una fa masino le fa finau ngal ne fiafi fa tai mo ta penanga ila to masala ngolango ia fa pe foi le ngaluenga fa tu ala fa ngaluenga ia fa la te le mata upul ne fiafi ia to e si le va ai se taimi ia to nana i va nga ia tu ala lo to fa masino ia mo le si talongo mo mai ia manuel ne fiafi to talvo malo le on sai ya malo foi le tawata ndia fiafi ya le au ese foi se manatu I finangalo monatu natu ile tulangal tato fa fina wa ingal nea fiafi ona vai nga yo te fia highlighting to my tato debates I really appreciate le ituelua le to highlighting o mea taitasi e alai ona ese ia poto masani ia male poto awawina I really like that you highlight those ai le tu lango amasina faftai lava mo le highlighting o vaenga ia le tautua wa le tautua le faito inu mai nga o tu langa na le ia tatou o le faalongo o le vaai o le alube ia matai o lo titile lo tamame fa pena
Ai o te fia soani tu le vai ngale fa apparentisi le sa no ye le sui le uso le. Ai de te o fa longo mai le matanga luenga o leipa. Ala manu ma leipa la MCO. O te loinga le tulanga le apparentisi e sa o to mai fa a trade. They call it trade, but you are required to undergo formal assessments through courses like AVE NUS, a certified e avea o se apprentice o tulanga na e famal mole sosonia 12 vaengal na o le tulanga fo ile sanoanga le suilo na lua masi na fa apel interviews e fai mai o puto masani ya o te fa malulu atu ile ima se interview o sa fa ia po wa walu ia e fisili mai se peno ya te e ni o puto masani they usually pe ona taua e require lava e te tau lava ona ia loa do fa ilonga ia o tulanga na te fifth soani at 12 vaenga so ile le tulanga ia le tulanga lango o le tele resources. I want to encourage both sides make use of resources, especially le yel tatum tangal wenga wa onga it going at topics fa pene lo yel tatum tangal wenga wa onga penta wala unemployment o lo yel tatu MCO o tulanga o mtangal wenga umai mfento titilo ai mo lesi round le las so ai o tatu fifa afinda wa inga o le tulanga ile le faunga o publico references ma accounts ya langolango ina le sanuanga fa fenga o le mata matango fiel au mainga ya pe ana fa pe na tele if so soadi le tulanga to mausa au mania fiafi o le tulanga le tutite ya malo lava mo manatu matango fioto manatu pa lava le sibio te fia o ya ona tulanga le education e fata au tele le tato malo pe ona to sa no ya te fitala no atu e le tato vaenga le it's called the Pathway for Development of Samoa so before sata o le strategy for the development of Samoa right now le wata o le pathway o le strategic outcome one more lava o le social development a le key priority area la yai lona tolu o le quality education o lo fata o le malo le tu le fana e ya wa onga fa pena fo le area 5 o le skilled workforce lona bina e telele le role play le tulanga le education o le tulanga fo I tato le crime rates pe on ta o mlipola ia to low lava o te masalo e tu sala o poto masani ma academics la yuta le tato fal pui o le tulanga na po e foi na le ma popole le fa ngai ngale te na o na ile o yese fa mo nianga le tulanga le be very careful with the sources you use as well as the information. I mean, na pe no tawa la val fa ngata tsangal benga like for justice if you wanted to look at the crime rate in find toti ta passive so animal to Ministry of Justice la to na find of so animal tulanga and just general comments from mole ya tulanga for let to eye contact lo tele apensa no tumuli pula le tele titi lo lalo I want you guys to look at us and look at the audience however na ya fo ya le tulanga le co engaging o especially le tutete le co engaging ko cancer side ma na ya le totitilo ya temi uma ma co gestures ya tu le ma fa malo sia ya to points ya male tulanga fo le differentiating a level le tsamai ya o unga ya mle tsamai fo ile fo ai mai le li pe onta wa tele to itu te lo va nga na ya le tsamai fo ile fa le nga ya le pe ta to fa fenga I'm not saying ele yonia but it's a for environment but when we define academic education we refer to tertiaries and institutions o tulanga na foi if aso atu ai malo fa tsai lava mo manatfali I hope to pulanga lalva osa molo o matsamata mai ma fa long mai I hope they take this as a learning instrument if so ani ya lato nei time ya o tama fa ya ya lo lato la wina malo fa tsai ho se Miss Patty ro tatu Faamisionare malo fa tsai ya na tulanga fa tele tu sunga Faamisionare ia tu sai foi mafso soni ia matu la lo fo ia wal fa leiole tu tau fa ia mai tatu wa talvo elisi la sanga o ia tatu fa finawa ia tonu le itu le lo fia mai mo mai ele malo se tatu wa tunu o le ungo le tatu fa finawa le nei fiafi ia ma le ingola nei o le itu lango e le finawa mai masina
e le tātou au tū, siri le poto masani nai o le poto a oina, o lātou maua tongi e whāse lau tōris fumalua. Le au talvou le ana te e whakasā mai tai whanga, o lātou maua tongi e whāse lau tōris fumalwha. Ia, hori mai e lua lava tongi le e vai, e malo, fa malo le finau. O lo tawivi au talvou e lua, ia mo le foi le ngang whaftai, e sunga i whawhangainga, ia mo lātou whatua, ia o lau au talvou te tas, e tu sai foi matapenanga. Ia mo le foi whaftai, i sui foi o lātou whatinoina le tātou whawhinaunga, i le nei a fiafi. Ia mo le foi le ngang whaftai tele, i langolango le tātou po kalami o le whawhinaunga au talvou, e peo na ele o le company el SEP, o le office o whainga pālota, a pele Samoa Rentals. Ia wa pele langolang sua, am tanga luenga sui fo malo loina, le vaenga lo lātou whatawaina, le soasu sortina, ia whapea le Grace Hair Salon. Mo le langolang oina nei po kalami, le am whaio na awinatu, ia walau whafonga anga Samoa. Maua se isi whapoponga le tātou po kalami, i le vai asfau, se pati o sala, ma se ngana fo i mule tau tamare i la tō whafonga le tau tua le whakasa TV, mo tua tu lava i ngā manga loe so mātou whatawa, a ia manuia tele, lau whausausonga Samoa i le nei fiafi, ma le nei vai aso, tō whase fua. Run out when things don't go to plan. I kinda lose my mind. I hope it's real.